Yebo, ingeniso wethu impela sibona laphana ke founder ke iBhunga Boys Bootcamp aphinde ke abe umnye wabaholi ke beMarch and March uphayile umthakathi njengobeveza ukuthi kule mpela sonto ke ezoqala kuzobe ke kune-tourism ke indaba phana ke eThekwini ke ICC ezobe ke ihanjelwe komongameli bamazwe ke omhlaba. Kanti ke ingeniso wethu impela kuzothatha ke abafowethu ke abahlala ke emgaqweni ke nabasebenzisa ke izidakamizwa ayokhuluma naye ke uCyril Ramaphosa phambi kwabo ke uhulumeni ke bamanye amazwe omhlaba. Bafowethu ke ngaphandle basikhuluma kakhulu ngicela banqale ngenibingelele kuyona ke imbuso CDMTV City njengoba usaqala ngene channel yake wenza kulungile uciphize subscribe na notification bell uzithola zonke izindaba eshisayo nazo ke ezitrendayo. Hayi ke wenganiso wethu impela sibona lapha ke founder ke iBhunga Boys Bootcamp aphinde ke abe umnye wabaholi ke beMarch and March uphela umthakathi nje bese veza ukuthi kuleli sonto ke lizoqala kuzobeke kune-tourism ke indaba phana ke eThekwini ke ICC Arena. Kanti ke wenganiso wethu impela kuzoxoxa ke bonke abafowethu abahlala phana ke eKingdon uZulu ke park ke ababizwa ke engawo ke amaphara kumbe ke abantu ke abahlala ke emgaqweni ke baqonde ngqo phana kupresident ke uCyril Ramaphosa phambi kwabo ke uhulumeni ngemanye amazwe omhlaba. Kanti ke wenganiso wethu impela uphela umthakathi uveza ukuthi uzotshela yena kupresident ke Cyril Ramaphosa katshene ke bonke ke labo mongameli ke bamanye amazwe ukuthi hey impela ke bona ke ababalwisi ke bofika kodwa ke bayakhalela ke ikusasa ke lezi ngane ke zabo. Kanti ke wenganiso wethu impela uphinde waveza ukuthi impela ke mangaba ke bethi ke abahambe hayi ngoba ke kusekutheni ngoba ke befuna ukulungisa lona ke ilizwe ke eselimushakele. Hayi ke wenganiso wethu impela usho njalo phana ke uphayile umthakathi eveza ukuthi impela kuzoxoxa ke abafowethu abahlala phana ke eKingdon uZulu ke park ke nabaziwa kakhulu ke igama ke lamaphara aqonde ngqo kuyena ke upresident ke Cyril Ramaphosa phambi kwawo ke uhulumeni ke bamanye amazwe. Bafethu impela thina ke sembozo CDMTV City nje bafethu ke hlabe phasi ngetolo siqushe dibane yona ivideo elandelayo.